Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Meghalaya Football Association haka khat kandai tarik unok pra arjar khat kandai kala shim ya karai ban penlong ya ke jing ya kun final jong ka Meghalaya State League arjar khat kandai kaban salong haka arpui tarik unok pra arjar khat kandai haka por khat ar saupusan beje mensngi hamadan Tailang Power Stadium kabadan hasnong khia cleariat kabahab hapo ka East Giant Hills District kajing ya kun final haka ni ka sngi kan salong hapadeng ka Rang Dejit Football Club Persha ya ke Shillong Lajong Sports Club kakan hon ka job hakani ke jing kun kan yo rong e ya song pisa ka ba san lak tengka kat ba kakan hon ka ba wan ba ar kan yo rong ya pisa ka ba lai lak tengka nakaliang jong ka MFA kala pun kre ru ban aya ki khusnam bai raneng sha ki rang ila kai jong ki kin hon ki bala poi hadu ka kala ya kun jong ka semi final si bentar ban pentip i pai ba berkhot ka lajong ka long ka lado na ka zone jong ka juai mar ka Rang Dejit ka long ka lado na ka zone ka belum apa mau keruat thì cái này cái chính là cái cần rằng khá sâu sân hỏi cái lá đơn buôn cái Jimmy và Patai Kubor cái bà ông bấm tikna cái ta cái chúng pelong apa clear dari cái executive committee trong cái MFA cái là song ha Swaban sedang cái này cái Meghalaya State League but hang tu cái ya debrai hi ba cái jing sang kan long homokrat ba cái jing penkot kan long apa clear te lembah kini kerpat ikitu ki nong football barakhot ki football khamtame se Than Giant Hills ngatrai khamnyar ba pinyo ikini atli ki tim ratba bikin gilakai hakoi ga jaka te kumtangi kerpat ipi min soba paniwan banyak kersan paniwan pej tapi kersan ino ke tim ta ka songa pi ta ba soba paniwan pej mangikman ngin yo ka jing la kai ru ka ba itna ka ba dei hal yang juga madan nak yang jongki nongkit kam jongka clearat district sports association ki la ya tri rat ba hi but habangi lawan pej benen hi te nak yang jungi la kham so hun hi na ki jingdona ki ba don menchua ba ki la ban penbej ki to bangi kerman ba mata sa arsingi bi ki don ban biang shue kemaran ba ha to singi ki long ba yai bej kita South League zone, but kita ki job yang kita ki zone, kata na juai ketika Shillong Lajong, napa cleariat ketika Sutengah, napa mau keluar ketika Rang Dejit, but napa Garo Hills pre ketika rumah san rumah. Di kini pre kila lembah kajing ya draw lottery kila long kajing ya kenduk ke semifinal. Ke semifinal pre kalau kajing lakai home and away. Hakaba ke Shillong Lajong kala ikenduk ya ke rumah san rumah. Bakarang Dejit pek lai kenduk ya ka Sutengah. Te jing lak kai pada ka Shillong Lajong bat ka rumah san rumah juai te kala job ka Lajong da Shipogol la kawai bar hapor biki Lajong pek kali pressure po resu pada banyak kai biang pada ka rumah san rumah pek ka we match kala job da khatway lai wei. Hagawi lak kai pada ka Rang Dejit bar ka Sutengah hapo cleariat hagato ka sngi kala ki drone macam non balak bantet menurut pada baka lek pada ke Sutengah Persia mau keluar pada banyak kun Persia ya ke Rang Dejit ke away lek jong ke Sutengah kalau arem nak ada Shigolan Rio tekum ta ki ba qualify Persia ke final pada ke Shillong Lajong ke Rang Dejit lembah ke jingerap jong ke sarkar lembah ke tenat sports and youth affairs ki team ki ba qualify ya ke Shillong Premier League tamu ki champions yang ki respective district buat napa Shillong pada kadang special consideration lagi SSA ki yo marsilat bagi ko bikin ilakai itu ka round menikong bagi team pada ki ba qualify semi final pada ki yo samarsilat ki ba job pada ke final pada ki yo sanlak bagi ba rem pada ke final pada ki yo lailak ya gitu ki ba mla ban poi sa po ka ban pikai ni ka jinglakai final stage po dekia sa cleariat da ki da kabyang lut ka pertai kamariang jungi ba ka internet bengi yo byang te kila ban i hapo Facebook ya kene jing la kai